ده مش بتاعنا؟ بتاعنا والله موسعين. والدور هات ما بين القوائم واتصل على الظباط اللي يخش. عبد الله سعيد انت متابع الكتابه دي؟ لا اعوذ بالله، انا اعوذ بالله من ذلك، انا بقول عدم المفروض. ما انا بقول النادي اللي قال كتابه انت كاتبها؟ لا اعوذ بالله من ذلك، ده الجماعه اللي هم بتوع المظاهرات هم اللي كاتبينها. بس ايه ده البابا دي بابا دي الباب بتاعي. بابا دي بابا بتاعي. دي الباب بتاعي. بتاعك جايبه منين؟ جايبه منين؟ جايبه لما رحت خدت منين؟ من اللهم صل على سيدنا محمد، اشتريت من بتاع الفرده زمان. ده باب المركز، ده باب المركز، ده باب السير حجز، ده باب الحجز. ولا كلمة ولا كلمة. جايبه منين؟ صلى على الحب. ايوه كده نجيب من الاخر. ماشي. ده باب الحجز. جايبه بقالي 15 سنه. جايبه من هناك ناحيه كفر طب حجاز. لكن انا ما جبتش حاجه من ده باب المركز يا ريس، ده باب الحجز. بس يا حاج خلاص يا انا بكلمه اهو. خش جوه. خش هات الجاكيت ممكن البسه. البسه. بسم الله. صور تجربة الحجز. هذا حصل حاجه شديده من زمان، والله كمان مرة. ده المركز اللي هو كمل 10 سنين امبارح. ايوه بحلف بالله، يعني انا بقول عدم الخروج على الحريم. احنا خارجين على مبارك. انا اعوذ بالله والله من البدايه انا بقول عدم الخروج. والله كل شيء عملته شرعيه ايه اللي عم تتكلم فيه؟ خلاص الشرعيه اللي بيجيبها الشعب والشرعيه مين اللي جايبها؟ طيب ما بيفهموش حاجه. والله هم ما بيفهموش اللي بيقول كده، والله انا ما قلت كده. الناس ما خرجت على مبارك. والله غلطان من البدايه. مين مرس ومين خرا كل شويه عاملين لنا مولد بيموتوا في الناس. لا انت طبعا مسيح كان عندكم. ده بيت مين ده؟ نادي حسن. بيت احمد حسن بس اللي بره. بيت احمد حسن. بيت احمد الدوله. مش السيدات اهي يا باشا، مش السيدات اهي. اكيد السيدات دي عليها برضه تصوير. انت عمك عبد الله؟ لا بتاع عمك. عمك مين؟ يعني مصطفى ابنه يعني. مصطفى ابن مين ده؟ احمد؟ مين ده؟ مين عادل الوزي ده؟ مين مصطفى محمود سعيد ابراهيم ده؟ ايه؟ مين مصطفى محمود سعيد ابراهيم ده؟ هو ده من الناس اللي ضربتهم في النهضه؟ ما اعرفش. الناس اللي اتقتلوا في النهضه؟ الناس اللي ايه؟ اللي اتقتلوا في النهضه؟ مين؟ مين عادل ده؟ ما اعرفش. مصطفى يجي. رجالنا عند المركز. رجالنا عند المركز كده. ماشي لحظه بس يا باشا. خلاص بقى انت دقيق قوي يا اخي والله. معلش بس. بس